الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, vidite i sami kako se ovaj Mubarek mjesec polako približava kraju. I kao da smo već juče otpočeli prvi dan i prve teravije i prvi post, a ono već, evo danas, koji je 18. ako se ne varam po redu dan ovog Mubarek mjeseca, 18. dan, 19. teravija, što znači da se polako približava ova zadnja trećina u kojoj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme posebno ulagao maksimum svoga truda i napora u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. I zato kaže Aisha radijallahu anha da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovim zadnjim danima iza dakhala al-ushr, kada bi nastupila ova zadnja, dakle trećina Mubarek mjeseca Ramazana, šedda al-mi'zar. Šedda al-mi'zar. Šedda al-mi'zar znači bukvalno prevedeno stegao bi kaiš. Znači, Aisha radijallahu anha želi da kaže, kao što i mi, kad za nekoga kažemo da se uozbilio, da je postao ozbiljan, želi nešto da završi, dakle, stegao je kaiš, tako kaže Aisha radijallahu anha, dakle, želi da kaže kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovim zadnjim danima mjeseca Ramazana posebno činio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je to kasnije pojasnila rekavši وَأَقَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ, te bi čitavu noć provodio u ibadetu وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, oživio bi dakle noć u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i budio bi svoju familiju. Draga braćo, imamo dakle potrebe da se ponovo još jednom podsjetimo, rekao smo da s vremena na vrijeme, imamo potrebe da se podsjećamo na prvu osnovu, na prvo pravilo koje smo spomenuli, a to je odredi sebi svoj cilj. U okviru ovog cjelokupnog cilja, draga braćo, u Mubarek mjesecu Ramazanu, imamo dakle posebno jedan mali cilj u ovih zadnjih 10 dana koje čovjek treba dakle da sebi zacrta. 10 dana. Da li si zadovoljan sobom i svojim tijelima u ovih 20 minulih dana, skoro dakle 20 minulih dana koji su prošli? Da li si zadovoljan svojim tijelom? Da li si zadovoljan svojim ibadetom gospodaru subhanahu wa ta'ala? Da li misliš ako bi sada, nakon ovih dana koje si proveo ibadetu, u postu i tako dalje, ako bi preselio, da bi tvoj gospodar bio zadovoljan tobom? Ako misliš da jesi, onda se varaš. Onda se obmanjuješ. A ako kažeš da nisi, a tako i trebaš reći, jer dakle, inna nafsa la'ammaratun bisu, duša je ta koja odvraća čovjeka, naređuje mu da čini loše i zlo, onda evo prilike, dakle, draga braćo, da iskoristimo ovu zadnju trećinu Mubarek mjeseca Ramazana kako bi stekli Allahovo dželle ve ala zadovoljstvo. Ta posljednja snaga, draga braćo, daje se na kraju. Oni koji, kao što rekao smo, trče na maratonu, čuvaju tu zadnju, najvišu snagu pri kraju. I onda kada nastupi kraj, daju maksimum svoje snage. Tako i mu'min vjernik, draga braćo, treba dati od sebe maksimum svoje snage, ne bi li gospodar subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan njime. I ako misli da u ovim proteklim danima nije uspio da sebe iskupi džehennemske vatre, smatra da nije činio dovoljno dobrih djela i ibadeta, evo dakle prilike da to učini, posljednja prilika i posljednja šansa da to učini u ovim zadnjim danima Mubarek mjeseca Ramazana. Stoga je dakle i to pravilo o kojem govorimo večeras povezano sa ovim o čemu govorimo, a to je Zawratul Aman wal Isra' qadra al-imkan. Zawratul Aman, kaže dakle šejh, spasonosni džamac spasa, sigurnosti i požuri, kaže, shodno svojoj mogućnosti. Požuri shodno dakle svojoj mogućnosti. Jer kada nastupi
kada nastupa ovi zadnji dani, draga braćo, čovjeka zasigurno treba, mu'mina vjernika, treba obuzeti strah. Treba obuzeti strah. Znate da puno aviona da se sruši na pisti prilikom slijetanja. Da isto tako puno brodova potone kada bude blizu luke, pri samom kraju. Stoga i mu'min vjernik treba se pribojati da mu ovaj Ramazan ne isklizne i ovih zadnjih nekoliko dana da mu ne iskliznu, a on ostane ne zaradivši Allahovo dželle ve ala zadovoljstvo i spas od džehennemske vatre. Taj zelatul iman, draga braćo, ili spasonosni, tako reći, čamac spasa, emanete kojeg šejh cilja, jeste al-i'tikaf. Sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se u zadnjih 10 dana odvoji u mendžid i čini ibadet gospodaru subhanahu wa ta'ala. Taj i'tikaf je, draga braćo, prije svega propisan ne bi li čovjek potrefio noć koja je najbolja od svih noći, noć Lejletul Qadra, i na taj način stekao veliki hajr i veliko dobro. Jer kada je čovjek u i'tikafu, nema sumnje da će potrefiti tu noć, jer je čovjek dok je u i'tikafu čitavo vrijeme ili maksimum svoga vremena, posebno kada je u pitanju noć, provodi svoje vrijeme u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato će zasigurno zateći potrefiti noć u kojoj će biti noć Lejletul Qadra, a uzvišeni dželle ve ala govoreći o njoj kaže: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A znaš li ti šta je noć Qadra? Allah subhanahu wa ta'ala na ovaj način privlači pažnju mu'mina vjernika. Znaš li ti šta je noć Qadra? Lejletul Qadri khayrum min alfi shahr. Noć Qadra je bolja od 1000 mjeseci. Fadaili ili vrijednosti ove noći, draga braća, su mnogobrojne i vama vjerovatno dobro poznate, ali u kratkim crtama podsjećamo na njene fadaile, njene vrijednosti, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala prva stvar, da je Allah subhanahu wa ta'ala u njoj objavio Kur'an koji je uputa čovječanstvu. Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. A ta blagoslovljena noć je dakle noć Lejletu al-Qadra. Zatim, na njenu vrijednost ukazuje i stvar koju smo malo prije spomenuli, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala postavlja pitanje: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A znaš li ti kakva je samo noć Qadra? Šta je samo u njoj? Zatim, od njenih vrijednosti jeste i to što je ona bolja od 1000 mjeseci. Od njenih vrijednosti jeste također i to što se meleki u njoj spuštaju, a oni ne silaze osim sa hajrom, sa bereketom i sa rahmetom. Također, Lejletul Qadr je selam, ona je mir, ona je spas, draga braćo. Ona je spas čovjeku od iqaba, od Allahove kazne i patnje, time što čovjek provodi noći, dakle, ove zadnje noći u ibadetu svome gospodaru subhanahu wa ta'ala, te na taj način sebe čuva džehennemske vatre. Također, od njenih fadaila i vrijednosti jeste i to što je Allah subhanahu wa ta'ala ovoj noći posvetio posebnu suru, zasebnu suru koja govori o njoj i o njenim vrijednostima. Stoga onaj ko bude u i'tikafu, draga braćo, neminovno će za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć potrefiti ovu noć. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, govoreći o cilju i svrsi radi koje je propisan i'tikaf, pa kaže: cilj ili svrha propisivanja i'tikafa jeste da čovjekovo srce bude okupljeno Allahom subhanahu wa ta'ala, da bude zauzeto svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala i da se umjesto druženja sa ljudima i miješanja sa ljudima osami sa svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala i posveti svoje ibadete i svoje vrijeme njemu, tako da yasiru zikruhu wa hubbuhu, tako da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, voli Allaha subhanahu wa ta'ala i čitavo svoje vrijeme i svoje misli posveti njemu, tako da njegovo srce, na njegovim srcem preovladavaju ove stvari koje smo spomenuli i da mu čitava njegova preokupacija i briga
bude Allahovo dželle ve ala zadovoljstvo, kako i na koji način da stekne zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala i kako i na koji način da se približi njemu uzvišenom. فَيَصِيرُ أُنْسُهُ بِاللَّهِ بَدَلًا عَنْ أُنْسِهِ بِالْخَلْقِ. I umjesto smiraja uz stvorenja, da se čovjek kroz i'tikaf smiri u svoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Da, draga braćo, dakle čovjek itekako ima potrebe da osjeti smiraj uz gospodara subhanahu wa ta'ala. Ela bi zikri Allahi tatma'innul qulub. Doista se srce spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala smiruju. Srca se smiruju spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi danas bježe, draga braćo, sebebom preokupacije, dakle dunjalukom, sebebom upadanja u grijeha. Vidimo danas ljude kako bježe od gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa kada nastupi ovaj mubarek mjesec i dođe ova taravija, umjesto da se posvete svome gospodaru i da u svome namazu budu skrušeni i smireni, nažalost vidiš veliki broj imama koji se natiče u klanjanju taravih namaza, pa se zatim nakon toga diči svako ko je najbrže otklanjao taraviju. Ne, mu'min vjernik, dakle draga braćo, on želi što više vremena provesti uz svoga gospodara subhanahu wa ta'ala, uz spomen gospodara dželle ve ala. Kada bi te takve, draga braćo, imame ili one koji žure u svojim namazima, kada bi ih odveli do kakvog predsjednika, vallahi poželjeli bi da sa njim ostanu čitav dan, da provedu uz njega, sa predsjednikom, sa nekim dakle čovjekom koji je od pozicije i položaja, čitav dan ne bi ih mogao otjerati dok im on ne kaže hajte sad idite kući. Ostali bi čitavo vrijeme sa njim. Ali kada je u pitanju gospodar subhanahu wa ta'ala, vidiš i kako bježe od gospodara dželle ve ala. A uzvišeni kaže kad aflahal mu'minun. Uspjeli su vjernici. I onda nabraja njihova svojstva. Koja su to svojstva vjernika na osnovu kojih su oni zaslužili spas? Alladina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su u svome namazu smireni, koji su skrušeni. A gdje je skrušenost, draga braćo, kad imam krene i uči brzo i prouči ajet ili par ajeta, dio dakle ajeta, ili najviše ako prouči dakle zadnje sure, jednu od kraćih sura, i onda trčanje na ruku, na seždu i tako dalje, pa čovjek kroz taj namaz, u tom namazu u stvari osjeti samo poteškoću, a nikako dakle olakšanje ili smirenost uz gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je ono što je potrebno, draga braćo, čovjeku. To je ono što je potrebno mu'minu vjerniku, da se osami sa svojim gospodarom subhanahu wa ta'ala, da osjeti slast munađata, razgovaranja sa gospodarem subhanahu wa ta'ala. To je ono što su osjetili, draga braćo, selefu salih. Prije svega, zbog čistoće njihovih srca. Zbog čistoće njihovih srca oduljio bi se njihov namaz. Oduljio bi se njihovo razgovaranje sa gospodarem subhanahu wa ta'ala, pa tako vidimo ženu Uthmana radijallahu anha koja kaže ubili ste čovjeka koji je znao hatmu završavati na vitr namazu. Dakle, čitav Kur'an prouči na vitr namazu. To je zbog toga dakle što je srce, dakle, draga braćo, čisto. Što su osjetili slast u razgovoru sa svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala, pa bi oduljili dakle svoje učenje, kao što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu ili neki drugi ashaba, ako ne griješim, da klanja sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ili Hudejfe, ne sjećam se koji ashab bio, pa je krenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uči suru Al-Baqara, pa je ashab rekao 100 ajeta završit će poslanik sallallahu. Prošlo 100 ajeta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hajde još malo 200 ajeta pa će završiti. Allahov poslanik 200 ajeta. Kaže suru Al-Baqara pa će učiniti seždu. Allahov poslanik sallallahu nastavlja dalje sura Al-Baqara, sura Al-Ali Imran, nastavlja da uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko ovih dakle dugih sura. To je zbog toga rekao, draga braćo, što srce kada je čisto osjeća slast u stajanju pred svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala i u razgovoru sa svojim gospodarem dželle ve ala. A onda kada je srce zaprljano grijesima, kada je obuzeto dunjalukom, onda ga vidiš kako, dakle, ako još ima malo oduli, jedva čeka da imam, dakle, završi, kako bi završio
sa namazom i posvetio se svojim dunjaluškim poslovima i svojim dunjaluškim brigama. Draga braćo, i'tikaf, onaj koji nije u stanju da bude svih ovu zadnju trećinu u i'tikafu, ono što učenjaci najmanje spominju, Allah dželle ve ala najbolje zna da čovjek može biti u i'tikafu jeste jedna noć. Jeste jedna noć. Stoga ako ne može biti u i'tikafu, dakle odvojiti toliko vremena zbog možda neodložnih obaveza, zbog toga što nema kako odgovarajućeg mjesta za i'tikaf i tome slično, onda bar neka nastoji da od akšama do sabaha bude u mešđidu. Da mu to bude minimum, dakle, i'tikafa za koje će, inša Allahu ta'ala, imati nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. To je najmanje, dakle, što spominju učenjaci, a što podržava i opet s druge strane šarijatski dokazi, da je minimum da čovjek odakle nastupanja noći, dakle od akšamskog ezana, pa sve dakle zore do sabaha bude u mešđidu. To je minimum, dakle, što čovjek treba uraditi ako želi da mu se to upiše kao, dakle, i'tikaf kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, draga braćo, uložimo maksimum truda i napora u ovih zadnjih 10 dana Ramazana, zadnja trećina da bolje kažemo, jer možda neće biti 10 dana, zadnja trećina ovog mubarek mjeseca Ramazana. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Innama ajruki ala qadri mashaqqati." Doista je tvoja nagrada shodno tvome naporu. Dakle, koliko budeš uložio napor i trud, na osnovu toga biće i tvoja nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha dželle ve ala molim da ukabuli od nas naše ibadete, molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam podari snage i zdravlja u ovim zadnjim danima kako bi još više proveli ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam olakša ibadet njemu uzvišenom, da nam olakša činjenje dobrih dijela. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i da nam očisti naša srca. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li